Poštovane učenice i učenici, dobar dan. Kako se osjećate na ovom festivalu? Odlično. Da se ne završi, je li tako? Kao umorno. Dobro, daću doprinos tome. Većina vas je večeras prvi put na ovoj pozornici, ljetnoj pozornici. Da li vam se u mislima pojavljuju neka pitanja iz radoznalosti? Naprimjer, kada ova pozornica sagrađena? Iako je sagrađena prije 70 godina, ideja nastala prije 150 godina. Ko je prije 150 godina mogao da dođe na ideju da je sagradi? Da li možete zamisliti ko je sve bio na ovoj pozornici? Da li možete zamisliti koje su poznate ličnosti bile u publici? Da li se pitate što ova pozornica sve pamti? Zašto sam ovako počeo ovaj razgovor? Želio sam da vam od samog početka skrenem pažnju da i večeras, i sutra, i tokom čitavog života njegujete i razvijate jednu važnu osobinu, jednu vrlinu koja se zove radoznalost, odnosno koja se zove znatiželja. Radoznalost znači sa radošću do znanja. Znatiželja znači željeti znati. Da li osjećate u sebi tu radost znanja i želju za znanje? Kada to osjetite, onda ste vi veliki igrač u životu. Onda ste na putu da budete uspješni, da imate uspješan život ili što je još važnije, da imate smislen život. Zašto toliko ističem radoznalost i znatiželju? Zbog toga što je vaša generacija sve manje ima. Sve manje ste radoznali. Možda se nećete složiti. Možda ja nisam u pravu, ali vjerujte da sam decenijama pratio i pratim mlade ljude, sa njima radim veoma posvećeno i istraživački. I to primećujem. Veoma ste ravnodušni na mnogo toga što se oko vas dešava. Ali zapamtite, ravnodušnost, navika, inercija, svakodnevna istost života, to su staze ka propasti čovjeka. Vjerujte mi, believe me. Otkud ta ravnodušnost vašoj generaciji? Ovdje, ali ne samo ovdje, nego to isto ističu i naše kolege kad dođu iz Londona, Pariza, Rima, Sidneja, čitavog zapada, ajde ne govorim o istoku. Dva su ključna momenta po mom mišljenju. Prvo, vas oblikuje tehnologija, odnosno mobilni telefon. Vi ste stalno na infuziji. Ne znam kako ćete izdržati do kraja ovog predavanja bez mobilnog. Mada vidim da već neki nešto kucaju, sad ne znam da li kucaju nešto što čuju ili šalju poruke, ali dobro. Na ljudi živi toga nema, ali dobro, sad je ovo malo outside. Drugo, našli smo se u svijetu u kojem je sve unaprijed programirano i živi se prilično mehanički. Pazite, prije 50 godina nismo imali ništa, pa ako si se htio igrati, morao si sam da smisliš igračke igru. Ako si htio nešto raditi, morao si sve sam izmisliti. Razvijala se mašta. Ali ovo je, što sam rekao, tehnologija i ovo je duh vremena u kome živimo i boriti se protiv duha vremena je veoma teško. Veoma teško, ali je moguće. Moguće je kreativno prilagođavati sebi taj duh vremena. Opet ponavljam, to je moguće. Najlakše je živjeti kao mrav. Biti član mravlje družine. Najlakše je biti član izvjesnosti i sigurnosti. Sa druge strane, nepoznato i neizvjesno izbjegavate. Plašite ga se. Nećete da rizikujete. Hoćete da budete sigurni u sve. Ali znate što je najveći rizik u životu? Najveći rizik u životu je igrati na sigurno i poznato. Vjerovati da je sigurno najbezbednije. Zapamtite, igrati na sigurnost je najveći rizik u životu. Danas nema ni sigurnosti, ni izvjesnosti. Nema sigurnosti u informatičkom društvu. Ključna osobina informatičkog društva u kome živite i živimo
je brzina. Sve se ubrzava. Koliko vam vremena treba da pošaljete čestitku za rođendan ili bilo šta nekom prijatelju ili prijateljici u Ameriku? Samo pritisak na dugme. Send. Sekunda. Nekada kada su ljudi živjeli na selima i bavili se poljoprivredom, kada i nije bilo tog mehaničkog sata, vrijeme se mjerilo prije ručka i posle ručka. I zamislite, voljenoj osobi kažete, vidimo se posle ručka kod bunara. Kakav je to bio način života? Živjelo se sporo, promjene su bile spore. U industrijskom društvu, društvu fabrika, mjera vremena je otprilike sat. Sada je mjera vremena sekunda. Zato je danas veoma važno da savladate upravljanje vremenom. Kako upravljati svojim vremenom? Da vam kažem iz iskustva da se uspješni ljudi razlikuju od neuspješnih. Ne po tome što su pametniji od njih, koliko po tome da znaju bolje da koriste svoje vrijeme. E sada, ako neko od vas dnevno 7-8 sati je na društvenim mrežama, pravo da vam kažem, to ne sluti na dobro. Ubrzanje vremena je posljedica ubrzanja promjene koje izaziva tehnologija i tehnološki progres. Zapamtite, čim se vrijeme mjeri sekundama, nema više sigurnosti. Nema sigurnosti posla, nema sigurnosti zanimanja, nema sigurnosti mjesta boravka. Nažalost, nema ni sigurnih brakova, jer su stope razvoda visoke. Da li ste nekad razmišljali zašto imate toliko tih partnerskih zajednica, tog nevjenčanog zajedničkog života, čak i u Crnoj Gori, koja je baš tradicionalna u tom pogledu? Još jedan put, sigurnosti nema. Kakve veze imaju ova dva pojma, radoznalost i sigurnost, sa kojima sam počeo predavanje i nastavljam? Ova dva pojma se isključuju. Ako ste radoznali, onda niste sigurni. Ako ste sigurni, onda više niste radoznali. Sigurnost je par sa ravnodušnošću, sa inercijom, sa navikom, sa izvješnošću. Radoznalost je par sa čuđenjem, naukom, istraživanjem, neizvjesnošću, sa studiranjem. Meni se čini da je to jedna velika raskrsnica u vašoj generaciji. Sigurnost ili radoznalost? Kojim putem voditi svoj život? To je veliko pitanje za svakog od vas već danas. Robovanje poznatom, sigurnom, izvjesnom je danas, sutra još više, veoma, veoma opasno. A vi ćete da živite, tako kažu i gore, do 2111. godine. Je to okej? Tražimo li produženje? U tom vremenu će sigurnosti biti sve manje, brzina će biti sve veća, promjene sve brže. Možete se misliti sa koliko mašte, sa kojom idejom izgrađena uopšte ova pozornica? Ili kako je došlo do te ideje? Ili misliš da je to došlo samo po sebi? Pa je, znate, pola stanovišta Crne Gore, pola Crnogoraca, ovdje koristim taj geografski pojem, molim se, nemojte da sad ulazimo u nešto drugo. Pola Crnogoraca misli da bi napisalo Gorski vijenac da ga Njegoš nije ugrabio pri njih. Toliko se čini da su sve stvari lagane. Možeš li sebi predstaviti koliko je to bilo iskakanje iz normale, iskakanje iz duha vremena, kada je kralj Nikola dao ideju za ovu pozornicu, iako ona nije sagrađena tada, već kasnije. Do tada je ono guvno ispred manastira i uopšte guvno na Ivanovim koritima i ne znam sve gdje, bilo mjesto okupljanja i odlučivanja. Zamisao pozorišta je bila nevjerovatna. Što mislite, koliko je ljudi u cetinskim kafanama ogovaralo kralja Nikolu što namjerava da gradi nekakav cirkus ispod Orlova krša? Što mislite, koliko će ljudi kritikovati i mene i vas ako nešto napravimo, ako nešto uspijemo? Ali, zapamtite, niko danas ne pamti te velike kritičare iz kafana. Oni su nestali bez traga i bez imena. Ova ljeta pozorica ostaje kao priznanje da će kralj, iako ima mnogo važnijih doprinosa razvoju Crne Gore, živjeti kroz ideju da se ova pozornica sagradi. Znači, da bi život imao smisla,
u životu moraš da budeš stvaralac, da nešto stvoriš. Ponavljam, da budeš stvaralac, da budeš kreativac i da izdržiš sve kritike raznih kritičara i besposlenih ljudi koji te ogovaraju i nekako prave velike prepreke da u tom stvaranju uspiješ. Ja vam kažem da stvarate, svi vam kažu da učite. Ali da li možete nešto stvoriti, a da prethodno nešto i ne naučite? A da ništa ne znate? Teško, morate nešto znati. A da li možete puno naučiti, znati, a ništa ne stvoriti? I ništa ne stvoriti uopšte? Znanje samo po sebi ne stvara. Znanje samo po sebi ne stvara. Zašto neko ko ima i manje znanja u životu stvara više od onoga za kojeg se kaže da sve zna? Problem našeg, i ne samo našeg obrazovanja, je da se učenje ne shvata u funkciji stvaranja. Mi smo funkcionalno nepismeni. To znači da nismo povezali znanje sa akcijom koja iz njega treba da proizađe. Učimo radi učenja, dobijamo diplomu da se negdje zaposlimo, po pravilu da dobijamo neki siguran državni posao i državno uhljebljenje, i to je već svemirska sreća. I tako živite u nekom ćošku života, u iluziji da ste dotakli zvijezde. Tako postajete Ćoško Ćošković. Kad shvatite da to nije ono što ste mislili, da to nijeste vi, tada je po pravilu kasno. Posmatrajte ljude iz svih birokratizovanih firmi i institucija, jer birokratija nije vezana samo za državu. Zaključit ćete svi da se oni rijetko smiju, rijetko su veseli. Svi su mrtvi i ozbiljni, često mračni i neljubazni. To su samo spoljne manifestacije neostvarenog života. A većina tih ljudi su bili odlični đaci. Bili su odlični studenti, imali su velike ambicije. Ali su mislili da će diplomom samo po sebi postići smisao života. Znači, ja nikoga ne osuđujem. Svako ima pravo na svoje životne izbore. Svako ima slobodu izbora. Svako ima pravo da za sebe odabere ono što on želi. Ali da bi mogao da izabereš ono što ti najviše odgovara, ono što si ti, što je tvoja priroda, moraš da upoznaš sebe. Upoznati sebe, to je izuzetno težak posao. Kaže se da čovjek, da bi upoznao drugog čovjeka, treba sa njim da pojede vreću soli. A da bi upoznao samog sebe, treba da pojedeš sam sa sobom 2 vreće soli. Ne upoznaje se čovjek ispred ogledala, već se upoznaje kroz svoje pobjede i poraze koje stvaraju u životu. Vi ste u godinama kada vam se može skrenuti pažnja čemu vode želje, neke životne strasti koje su sada u vama u vidu neke klice, u vidu sjemena. Ja vam samo skrećem pažnju. Ja vam ne dajem recepte, niti vam dajem čak ni savjete. Samo skrećem pažnju. Zato vam kažem da je životna strategija koja počiva na sigurnosti, posebno danas, veoma rizična i veoma opasna. Uostalom, potencijal razvoja nekog društva se mjeri po tome koliko su članovi tog društva spremni da preuzmu rizik, da se bore sa neizvjesnostima, da se ne plaše pokušati, da se ne plaše grešaka. I nemojte se plašiti grešaka. Pokušajte, ne plašite greške. Plašite samo da grešku ne ponoviš. Iz greške koju si napravio, moraš da naučiš da je više nikada ne ponoviš. To nije ni malo lako u ambijentu i Crne Gore i čitavog regiona. Zašto su mi kao Crna Gora, kao Balkan nerazvijeni? Zašto je Amerika razvijena? Jedan od uzroka je upravo odnos prema riziku i prihvatanju rizika. Ako ste na životnoj strategiji sigurnosti, onda vam život postaje sudbina, to znači neko drugi vam ga određuje. I u svom životu vi postajete stranac. A život je borba.
Život je avantura. Životne ishode ne možeš znati ako život shvataš kao borbu. Borbu za svoje ideje, borbu za svoje ciljeve, borbu za svoju porodicu, borbu za napredak zajednice u kojoj živiš. Stvarno moram vam reći, život je borba. Tako mu priđite. Malodušnošću i konformizmom nećete nikada ništa postići. Mlak konja živi mlak život, maglovit život. Imam pravo da vam to kažem, jer je moj život bio borba i sada je velika borba. Sada je velika borba za razvoj našeg univerziteta i dizajn tog univerziteta na svjetski nivo. Koliko god da imate godina, koliko god da imate materijalnu obezbijeđenost, koliko god da ste završili škole, život je uvijek ono što još u njemu možeš postići. A postizanje traži da se borite sa mnogo prepreka, problema i izazova. I zapamtite, zasluge su prošlost. Zasluge su prošlost. Kada ti nestane želje za postignućem, tada je tvoj kraj. Prvo duhovno, a ubrzo i fizički. Veliki je problem ako ti ta želja nestane u 20. ili 25. godini. Samo život koji je borba za postignuće je tvoj život. Ako nije tako, onda ti vodiš tuđi život. Znači, rekao sam vam da nastojite da budete radoznali, a ne ravnodušni. Da prihvatate rizike i ne težite sigurnosti. Da su naši životi stvoreni da bi stvarali. Da bi stvarali, mora se boriti. Prema tome, taj lanac, radoznalost, rizik, stvaranje, borba. Radoznalost, rizik, stvaranje, borba. To je jedna životna putanja. To je strategija ka uspjehu i smislu života. Pogledaj sada sebe. Zagledaj se u sebe. Razgovaraj sa sobom. Da li imaš klicove ove strategije? Već danas. Reci samo sebi, nemojmo sada da pitamo. Normalno, javljaju se i neki koji to ne prihvataju. I neki koji me pitaju i kažu, profesore, pa mi smo još mladi. Nijeste vi mladi. Vi ste danas u tom uzrastu najenergičniji, najhrabriji, najpreduzetniji. Danas određujete svoj životni put do 2111. Ako vas ima, a ako te nema, tada će neka tuđa volja, neka tuđa ruka te voditi do kraja tvojeg života. Svako od vas ovdje prisutnih ima neki ili neke talente. Ima nešto što je on. To je nešto kao što u biljnom i životinjskom svijetu. Tako, na primjer, talenat kruške je da proizvodi kruške. Jabuke je da proizvodi jabuke. Krave da oteli tele. Lavice da okoti lavića. Tako i svako od nas ima neki talenat. Nešto što prirodno čuči u tebi. U svakom od nas. Nešto što te razlikuje od drugih. Nešto što te čini drugačijim od drugih. I ne stidi se svoje drugojakosti. Ovo je vrlo važno da pomenem, pogotovo iz nekih predjela Crne Gore, da ih sada ne lociram. Ne stidite se svoje drugojakosti. Ne uklapaj se u masu, u gomilu. Budi svoj. Budi slobodan. Poznati ruski filozof Berdjajev je kazao, sloboda je pravo na nejednakost. Sloboda je pravo na nejednakost. Da li ste se nekad zapitali kako je moguće da ne postoje dvije iste face, dva ista ljudska bića u svijetu od 8 milijardi ljudi? A nije ih bilo ni onih 15 milijardi koliko je do sada umrlo. Kako je taj naš tvorac napravio milijarde i milijarde različitih drugačijih faca? Koji je to nivo spontanosti i slučajnosti čiji smo i mi proizvod? Da li ovo znači da su spontanost i slučajnost ugrađeni u našu prirodu?
Ako jesu, a jesu, onda to ne gušite u sebi. Ne vodite mehanički život, pustite u svoje strasti, svoju posvećenost, svoje talente da se razmahnu. Međutim, mi se ne razlikujemo samo po jedni od drugih samo facom. Mnogo su veće razlike među nama koje se odnose na našu unutrašnjost, na naše nevidljivo, na naše duhovno, na naše talente. Svako ima, kao što sam rekao, neki talenat. A talenat je ono zašto ga je Bog stvorio. Stvoritelj stvorio. Mu je dao prirodu. I ponovo se vraćamo. Upoznaj sebe. To je velika Sokratova poruka. Vidjet ćete sutra, to je nagazna amina, nije nagazna amina, nego nagazni poster na UDG-u. Upoznaj sebe. Sa tim se startuje ulaskom u našu zgradu. To je jedna velika, kažem, Sokratova poruka ljudskom rodu. Upoznaj sebe, svoj duh, svoje talente, svoje osjećaje, svoje mogućnosti, svoje želje. Vi ste sada u uzrastu kada bi trebalo da osjećate svoj talent, da osjećate svoj duh i svog unutrašnjeg bića. Vi ste sada blizu toga da više osjećate nego što znate. Da osjećate što vam uzbuđuje srce i na što vam sve srce reaguje. Zašto je ovo važno? Između ostalog, vi ste većina, koliko znam, pred izborom studija, ili ćete uskoro biti, i pitate se koji putem dalje i gdje. Izbor studija je važno životno pitanje. Istina nije i najvažnije. Najvažniji je izbor partnera i supružnika. Moj vam je savjet, vi izaberite. Neka to bude vaša odluka. Možete se konsultovati sa mnom, sa prijateljima, sa roditeljima, ali sve te savjete provučite kroz sebe i donesite odluku. Odlučite srcem. Odlučite srcem. Misao koja dođe iz srca, to je tvoja misao. Svaki put, ako je to put srcem, je dobar put, je drevna kineska mudrost. Na svim velikim životnim raskrsicama sam odlučivao srcem i osjećajem, a bilo ih je dosta. Nije to ni intuicija, ni znanje. To je nešto, mogu ga nazvati kao sedmo, kosmičko i ne znam kako čulo u čovjeku. Ja znam da mnogi roditelji ovo ne prihvataju i kažu šta on ili ona sa 18-19 godina zna što mu treba u životu. Što da izabere da studira. Ja kao roditelj bolje znam i kao stariji ću ga uputiti na pravi put. Nikada ne zaboravite da roditelji iz najveće želje da im dijete uspiju postaju njegovi neprijatelji. Ako roditelji nisu vaspitali dijete da ono do 18-19 godine ipak može da osjeti da što ga iznutar privlači, onda takvi roditelji nemaju makar moralno pravo da djetetu naređuju šta da studira. Mi roditelji smo često velika brana uspjehu naše djece. Naravno iz najbolje namjere. Mi roditelji često hoćemo da preko djece postignemo ono što mi nismo uspjeli da postignemo u životu. I to često propasti život djetetu. Mi roditelji često zamišljamo da ono što je danas najvažnije zanimanje, oblast gdje se najviše, ajde da kažem, zarađuje, da je to budućnost za dijete. Velika greška. Nikada ne zaboravite. Bez obzira na ljubav prema roditeljima, tetkama, ujnama i tako dalje, mi, roditelji, smo djeca industrijskog društva, a vi ste djeca informatičkog društva. Djeca ste informatičkog društva možda više nego svojih roditelja. A razlika između industrijskog i informatičkog društva je metaforično razlika između toga kako izgleda parna mašina i kompjuter. Vi već imate pitanje za razmišljanje. Koji fakultet upisati, koji univerzitet upisati, gdje upisati. Kao što rekao, to su važne životne odluke. Dobrodošli na UDG. Ne, nisam rekao da upišete UDG, već dobrodošli na ljetnu pozornicu i manifestaciju poslovni izazov Crne Gore. Da li ste se odlučiti za UDG ili za neki drugi univerzitet, to je tvoja odluka. I samo tvoja odluka. Međutim, ako upišete UDG,
Sigurno ste upisali se na strategiju života shvaćeno kao borba i ne znate gdje će vas život izbaciti na ovoj planeti. Ne u Crnoj Gori. Šta ćete raditi? Bog zna. Gdje ćete raditi? To ne znaju svi bogovi ovoga svijeta. Kome ćete sve biti šef? Niko ne zna. Koliko ćete kompanije otvoriti? Isto tako niko ne zna. Kako će se razvijati vaša kompanija kada je iz Crne Gore preseliti u Ameriku? I to je teško predvidjeti. Gdje ćete studirati master i doktorske? Teško je predvidjeti. Sa UDG-em je sve neizvjesno, nesigurno. Naša filozofija je borba. Samo je ishod poznat. Samo je ishod poznat. A ishod je da nikada nećete biti u ćošku života i nećete voditi besmisleni život. Nikada nećete biti Ćoško Ćošković. I nikada se nećete pokajati što ste upisali UDG. Ko ne vjeruje, neka pita. Ima i koga. Mislim da studente i studentkinje koji su sa vama danas, a i dosta onih koji su završili naš univerzitet. Ali da bi neko mogao biti student UDG-a, mora prethodno da shvati našu ideju. Ja bih nešto vrlo kratko o njoj. Opet se vraća na pozornicu. Da li je možda i to da ovo predavanje imamo ovdje na ljetovoj pozornici nešto govori o duhu i filozofiji studija na našem univerzitetu. Dobrodošli na UDG, jer ova ljetna pozornica jeste tradicija na koju se oslanja ideja i vizija razvoja UDG-a. Ova pozornica, odnosno Cetinje, je naša kulturna otadžbina. Ova pozornica je i više od toga. Zar nas ne podsjeća na amfiteatri Stare Grčke, mjesta na kojima su se, između ostalog, vodile te poznate grčke filozofske rasprave, dijalozi, intelektualne borbe. Taj duh antičke Grčke vjerojatno je naše utočište i na Cetinju, u poslanicama Petra I, u svjetski poznatom njegovom dijelu, u poznatim predstavama koje su izvođene na ovoj pozornici. Sve ovo svjedoči da je Cetinje imalo tu nevidljivu vezu sa duhom antičkih Grka, tom našom i evropskom duhovnom otadžbinom. Zapamtite, nikada se Evropa neće ujediniti koliko god pjevali o Evropskoj uniji, dok se ne vrati duhu antičke Grčke, dok se ne vrati svojoj duhovnoj otadžbini. Ovo je upozorenje i nama, posebno vama, da ne odbacujete svoju duhovnu tradiciju, svoju kulturu, da vas ne zavede brzina života, brzina napredovanja, tehnologije, da vas ne zavede McDonald's. Razlikujte modu koja je uvijek vezana za kratki rok i duhovnu tradiciju i kulturu koja nas je porodila. Duhovno i duševno mi današnji smo proizvod klasične kulture. Naši duhovni roditelji su, sviđali se to nekom ili ne, jedan Zaratustra, Homer, Dante, Šekspir, Balzak, Njegoš, Andrić. To su ljudi iz prošlosti, ljudi iz epoha u kojima su nauka i saznanje bili daleko od onoga što mi danas znamo. Zar ne izgleda paradoksalno da smo mi duševno i duhovno proizvod jednog svijeta koji nije znao gotovo ništa od onoga što mi danas znamo? Na primjer, poznata Danteova slika univerzuma, poznata je ta slika, a Dante čak nije ni znao da se zemlja okreće oko sunca. Što mislite, da li je njegov znao da koristi mobilni i šalje poruke? Da li vam to što vi znate da koristite kompjuter i mobilni telefon daje pravo da odbacujete Njegoša? Da ga smještate u neku daleku prošlost, da ga smještate u svoj zaborav? Da imate taj nihilistički odnos prema njemu i drugim duhovnim gorostasima iz naše prošlosti i da mislite da njihove ideje, njihov duh za vas danas nije važan. Da mislite da je važna samo tehnologija. Mnogi od vas misle važan je novi tip mobilnoga, nova igrica i sl. Ja neću govoriti o tom nevidljivom ratu kulture i nauke, o tom zapostavljanju kulturne i duhovne tradicije, što je našu zapadnu civilizaciju, o tome govorim, dovelo u egzistencijalnu krizu, u krizu duha. Živimo sve više u
obezduhovljenom svijetu, taj potop duha vodi onom potopu o kome piše Biblija ili o kome pisala Biblija. I bolje ovdje da stane. Samo jedno upozorenje. Tehnologija je dobar sluga, ali zao gospodar. Tehnologija je dobar sluga, ali zao gospodar. Upravo zbog poštovanja te duhovne tradicije i naše istorije, mi prvi čas za svaku novu generaciju UDG-a organizujemo na vrhu Lovćena, u Njegošom mauzoleju, ispred Njegoša, i tu počinje preobražaj našeg studenta. Ovim predavanjem na vrhu Lovćena kod studenta budimo želju da teži vrhu i razvijamo sposobnost da osvaja vrhove, ali i da se na vrhu što duže ostane. Metaforično shvati da se do vrha stiže teško i naporno, ali da se na vrhu još teže ostaje, jer je na vrhu malo mjesta, a mnogi njemu teže. Upravo tu počinje taj preobražaj našeg studenta od ćoška Ćoškovića ka vrhu Vrhoviću. Vratimo se pozornici. Pored pokazivanja bogate crnogorske tradicije, ova pozornica daje i otkriva jednu nevidljivu platformu vizije razvoja UDG-a. A to je razvoj kroz kreativnu igru. Igru koja budi maštu i koja pokreće maštu naših studenta. Mi slijedimo Einsteinovu misao da je mašta važnija od znanja. A da li maštu može nešto bolje da razvija od igre? Igra je sastavni dio života. Pokazuje se da u igri, kroz veselu i prijatnu atmosferu, u toj takozvanoj relaks fazi, najčešće nastaju nove, grandiozne ideje. Ta prijatna, optimistična i mišljenju posticajna atmosfera i atmosfera na našem univerzitetu. Svako ko dođe posebno iz inostranstva odmah primećuje i sa velikim zadovoljstvom ističe to. Ipak, ovo je svijet u kojem prevladavaju turobni i brižni. Igra razvija još jednu osobinu, bolje reći sposobnost, to je sposobnost da se družite, da stvarate timove, da stičete kulturu rada u timovima, jer to se danas traži više nego znanje. I svrha studija je da stegnete što više drugarstava, da formirate mrežu starih drugara iz srednje škole i kasnije mrežu starih drugara sa studija. Siguran sam da ćete kroz 7-8 godina se sjetiti ovih riječi i sigurno me podržati. Život će ovo provoditi u vama. I ovo što ste se ovdje skupili, vjerojatno prvi put se vidjeli mnogi od vas, to je isto jedna sjajna mreža koju treba da čuvate u budućnosti. Upravo naš model studija je drugačiji. Ja ga neću objašnjavati. Vidjeli ste vjerojatno tamo na ulazu. Samo da kažem da je to jedan novi model gdje je S studije jednako znanje puta I na kvadrat je intenzitet života studenta. Gdje je, za razliku klasičnog univerziteta, gdje je studija jednako Z, znanje. I sve je upereno samo na znanje. Mi se pridržavamo jednog savjeta filozofa da biste nešto promijenili, onda izmislite neki novi model koji će prethodni model učiniti zastarelim. To je model koji je fokusiran na studenta. Student je u centru pažnje u našem modelu studija. Sve je njemu podređeno. Posebno insistiramo na druženju studenta, što je falinka vaše generacije. Ne družite se vi dovoljno. Ulažemo u timski rad. Jer kao što sam rekao, sposobnost rada u timu se danas sve više i više traži i cijeni. Ovo posebno dolazi do izražaja kroz jedan projekat Ideja i karakter, gdje se ove godine takmičilo u prošlom semestru, u ovom semestru, 2000 studenta UDG-a podijeljenih u 400 timova sa 4 do 6 članova tima i u svakom semestru to imamo i to su takmičenje u prezentacijama ideja studenta. Imamo studentski biznis centar u kojem studenti rade na istraživanjima i projektima. Jedan od tih projekata je ovaj poslovni izazov. Večeras i sutra ćete prisustvovati berzi preduzetničkih ideja, dodjeli nagrada studentima ekonomije koji su dobili kao nagradu za trgovinu kriptovalutama od turske kompanije Finveo
mislim da dobiju po 100 eura da počnu da igraju na tržištu. Inače, se samo na našoj ekonomiji izučavaju sve više najsavremenije finansijske tehnike, blockchain, kriptovalute, međunarodne financije, međunarodne tehnike, što je i razlog da se studije ekonomije na UDG smatraju jednim od najboljih u regionu i što smo u pregovorima sa London School of Economics o zajedničkoj diplomi. Ukupno naše studije su prije svega fokusirane na biće studenta, na razvoj tvog načina razmišljanja, na tvoje shvatanje svijeta u kome živiš, na tvoj pogled na svijet, tvoj karakter, na gradnju tvoje ličnosti. Šta je cilj naših studija? U čemu je on drugačiji od drugih? Samo prije toga da kažem da cilj određuje sadržaj studija. Da sve ono što svakodnevno radimo ili radite vodi ka tom cilju. Da su čitave studije i sve što radimo na studijama usmjerene na postizanje tog cilja, odnosno misije. Dva cilja su, misionarska cilja su da je student UDG-a obrazovana osoba i drugo, da je student UDG-a globalni igrač na svjetskoj pozornici. To su naša dva cilja. Misionarska. Zašto ističemo kao cilj da student bude obrazovana osoba? Već sam vam o tome govorio ističujući značaj duha, duhovne tradicije, kulture za razvoj pojedinca, društva u cjelini. Sada smo, samo da dodam, da živimo u informatičkom društvu. Živimo u društvu koje vas guši informacijama iz različitih oblasti. Ali kako od tog mnoštva informacija izvršiti i njihovu selekciju, ili njihovo grupisanje, ili njihovo integrisanje, da ih transformišete u znanje. To može samo šire obrazovana osoba. Nekada vam za razumijevanje nekih informacija i njihovo pretvaranje u znanje može više pomoći Njegoš ili Šekspir ili neki drevni filozof, nego mnogi sofisticirani modeli statističke analize, matematičke analize i sl. Zaista, potrebno da imate šire obrazovanje da bi danas uspjeli u poslu u životu. Da budete jedna civilizovana osoba. Generalno, dok je u agrarnom društvu ta ljudska jedinica zajednice, taj atom, društvo je bio poljoprivrednik, u industrijskom društvu je bio radnik, u informatičkom društvu, pogotovo u onom vremenu u kojem ćete vi da živite, bit će obrazovana osoba. Obrazovana osoba će biti atom koji je u osnovi društva. Zato nikad ne zaboravite da informatičko društvo traži visok nivo obrazovanosti stanovništva. Traži obrazovane osobe. Bez ljutnje, to nisu osobe koje se obrazuju preko društvenih mreža. Koliko god da su društvene mreže za mnoge stvari pozitivne, za mnogo više stvari su zle. Ali ja vam samo preporučujem da kontrolišete vrijeme koje poklanjate, da ne kažem gubite na društvenim mrežama. Moje generacije su govorili da ne gubimo vrijeme ispred televizora i bili su pravo. Obrazovanje i znanje nemojte poistovjećivati. Obrazovanje nije prosto zbir činjenica, zbir znanja. Obrazovanje je formiranje karaktera, izgrađeno stanje ličnosti, koje se godinama stiče, u što spada i odgorujuća supstanca znanja. Upravo ta supstanca znanja je ono što se zove fundament, a to znači da pruža pouzdanu osnovu da se na njemu može graditi zanimanje za život. Pravimo veliku grešku ako obrazovanje posmatramo kao zavisno od količine znanja. Znanje se zaboravlja, ali se obrazovanje ne gubi. Obrazovan čovjek, čak i kad zaboravi sve što je naučio, ostaje obrazovan čovjek. Naravno, ne želim da umanji značaj znanja, naprotiv, čovjek vrijedi onoliko koliko zna. Ali različitim ljudima su potrebna različita znanja. Ali znanje se napretkom danas podliježe sve većoj specijalizaciji. To rađa mnoga pitanja, a jedan poznati španski filozof Ortega govori o tom varvarstvu specijalizacije. Ta uskost čovjeka u današnjem vremenu, tolikih informacija, tolikih međunarodnih kompanija traži sve više opšteg obrazovanja. Ovo je malo na temi, ali ja vam kažem što ja mislim i što se danas, što proizlazi iz onih promjena koje još uvijek ne vidimo dobro. Budite obazrivi prema fakultetima koji u svojim nastavnim planovima bježe od umjetnosti, književnosti, filozofije, pa jako su to, na primjer, inženjerski, matematički ili medicinski fakulteti.
Da ne govorimo o društvenim naukama. Inženjer nije samo stručno biće, nego je to i društveno biće koje učestvuje u društvenim aktivnostima, koje učestvuje u rješavanju raznih konflikata u društvu i gdje treba da ima mnogo šire znanje od onoga što je čista struka. Prema nekim procjenama, znanje se sada udvostručuje, ovo je baš onako žestoko, čak svakih 12 sati. I imajte u vidu da će 2040. godine, znači vi tada imate 40 godina, ali tako otprilike, i tada su u najvećoj snazi, životnoj, energija, da će tada prvih 30 zanimanja biti onako kojih danas nema. Tih zanimanja neće biti. Da li vas možemo pripremiti da možete da se prešaltate, da kažem, da budete u tim zanimanjima? Ili ćemo sada da kažemo, učite vi, danas je vrlo važno biti revizor, a za 10 godina revizor ne postoje, nego postoji nešto drugo. U tome vidite samo u kratkom značaj jednog opštijeg obrazovanja studenta. Većina iz top 10 zanimanja danas, prije 10 godina nisu postojale. Bježite od uskih specijalizacija, to vam je moj savjet. 80% profesora će reći da nisam u pravu, a znate da je manjina uvijek u pravu. Ja vjerujem u vašu generaciju. Bolji ste od naše generacije. Imate mana, ali ne mane koje se ne mogu otkloniti. Jedna od mana je da ste u prosjeku razmaženi. To najčešće znači da insistirate na svojim pravima, samo pravo, a obaveze zaboravljate. Želite sve odmah, sada i ovdje, i nemate strpljenja da postepeno, evolutivno, prirodno dođete do svog cilja. Mislim, potpuno jasno zbog čega je to tako. Mogu vam reći da mi razmaženost na UDG uspješno liječimo, kao i kukavičluk, koji je prisutan kod mnogih od vas. Aristotel je rekao da se vrline uče. Upravo to naše ulaganje u vaše biće je ulaganje u vaše vrline, u vaš preobražaj. Po tome i po toj orijentisanosti na studenta, UDG je jedinstven univerzitet ne samo u regionu. To nam priznaju svi ovi koji dolaze iz inostranstva. Drugi cilj naših studija je da naši studenti postanu globalni igrači, odnosno da igraju na svjetskoj pozornici. Da ne budete samo igrači na cetinskoj ljetnoj pozornici, već igrači na globalnoj svjetskoj pozornici. Kako od ove naše ljetnje pozornice da budete na globalnoj svjetskoj pozornici? Kako da od lokalnog biznisa budete nosioci i učesnici u globalnom biznisu? To je od početka osnivanja našeg univerziteta bila naša ključna trajektorija, naš put u budućnost. To je bila trajektorija naših studija, normalno i ostale, jel? To je bilo naše nastojanje da probudimo našeg studenta. Najveći broj studenta UDG-a je tokom studija doživio buđenje. Tako smo odmah uveli, na primjer, engleski jezik kao službeni jezik. Uveli smo obavezu da studenti da ne može da diplomira bez znanja najmanje 2 strana jezika. Otvorili smo univerzitet za profesore, ne samo iz regiona, već iz čitavog svijeta, sa svih kontinenta. Zato na UDG predaju profesori iz Europe, iz Amerike, iz Azije. Uključujemo ljude iz međunarodnog biznisa i međunarodnih organizacija da drže tribine i ciklusa seminara. Imamo saradnju sa oko 80-90 univerziteta iz čitavog svijeta. Posebno saradnju imamo sa Kinom, njihovih 15 univerziteta. I samo usput, Kina je naučno-tehnološka velesila već danas. Naučno-tehnološka velesila već danas, a za 20 godina će biti prva ekonomska sila svijeta. Zato je ne posmatrate kroz predrasude koje ljudi imaju o toj zemlji. Skrećemo pažnju na naše kineske studije na UDG-u i perspektivu koju one nude. Jedan semestar se studira u Kini. Pogledajte taj program i čemu te on vodi. I savjet, ajde kažem, upozorenje. Gledajte na sebe iz budućnosti, koja brzo dolazi. Oslobađajte se mentalnih navika iz prošlosti, mentalnih predrasuda. Naš univerzitet je poznat po međunarodnoj razmjeni studenta i međunarodnim prilikama koje mu dajemo studentima. U tom pogledu smo ne samo prvi u Crnoj Gori, već i u regionu sigurno.
Trenutno je, ja mislim, oko 70 studenta i saradnika širom svijeta. Najveći broj studenta UDG tokom studija boravi kraće ili duže u inostranstvu. Mi to forsiramo. Naši studenti su veoma uspješni učesnici međunarodnih takmičenja iz oblasti preduzetništva i start-upova. Tako je između ostalog prošle godine studentska ekipa UDG zauzela 14. mjesto u takmičenju na kome je bilo prezentirano oko 2,5 miliona studentskih ideja iz čitavog svijeta. Zovu nas na preduzetnička takmičenja iz čitavog svijeta. Mislim da ste svi čuli za projekat Work and Travel, da studenti idu 3-4 mjeseca na rad u Ameriku. Mi smo prilagodili nastavu i ispite tako da studenti mogu da koriste ovaj program. Sa našeg univerziteta uvijek ide makar 2 puta više nego sa svih ostalih zajedno. Do sada je bilo, ja mislim, preko 2,5 hiljade studenta naših u Americi, a ove godine smo došli, kako sam shvatio, do broja 300, ali proces još traje, tako? A 99% naših studenta dobija bez ikakvih problema američku vizu. Od ove godine se počeo realizovati sličan program sa Njemačkom za rad u njemačkim fabrikama, institucijama, hotelima. Već se prijavilo 20-30 studenta. Tu su i studenti programa Vatel koji su na praksi u hotelima čitavog svijeta. Tako da ja ne znam gdje su oni danas. To je Bog ne može uhvatiti gdje su. Vrlo su cijenjena ekipa, to je radimo po francuskom programu i to vam govori koliko se umrežavamo. Ali kao vrhunac, kao kruna naše otvorenosti i orijentacije na međunarodno mrežanje je potpisivanje ugovora sa strateškim partnerstvu sa Arizona State University. Ugovor je na 20 godina. Prosto je nevjerovatno. Prosto je nevjerovatno. Koliko su ljudi iz Crne Gore ravnodušni kad im ovo kažemo. A, potpisali se sa Arizonom. Ima Arizona, neki film, dobro. Samo da vidite kako reaguju ljudi iz Beograda, iz Sarajeva, iz Zagreba. I ne mogu da vjeruju da smo to uspjeli. Šta znači ta saradnja? To je partnerstvo. Imamo mogućnosti da iskoristimo sve resurse u nastavi i istraživanju koje ima Arizona State University. A ko je Arizona State University? To je prvorangirani univerzitet u Americi, to znači u svijetu, u oblasti inovacija, istraživanja i online nastave. Imaju oko 20.000 profesora i saradnika, oko 120.000 studenta. Imaju mrežu svojih partnera širom svijeta, sada uključujući i UDG, od 15 univerziteta. Imaju budžet godišnji iznad 5 milijardi dolara, što je više od bruto domaćeg proizvoda Crne Gore koji je ispod 4 milijarde. Oni su tražili za partnera nekog sa Balkana i proveli 2 godine u obilascima univerziteta po Balkanu. Crna Gora im nije bila uopšte u fokusu, jer je mala. I tek na kraju su pogledali sajt UDG-a, eto, jedan mi je rekao pročitali neke moje članke u nekim međunarodnim časopisima i kazali, pa i onako nisu bili u Crnoj Gori, kažu da je to fino mjesto, ajde da vidimo taj univerzitet. Ušli su sa malo nade, a izašli posle 18 mjeseci sa potpisanim ugovorom. Kad bi vam sada iznio njihove ocene u UDG-u, date u dokumentu koji su pravili za ta ekipa, pregovaračka ekipa za njihove univerzitetske organe, na razmatranje i usvajanje, ispalo bi da se hvalim. Zato ću to izostaviti. Ovaj ugovor znači kao da ste u fudbalu potpisali za Real Madrid, a u košarci da ste postali igrač NBA. Istina, to je samo šansa, to je samo prilika. I svaki upisani student ima iste šanse. Postoje velike mogućnosti, naravno, za one koji su spremni da rade i koji vjeruju u sebe. Razmažena djeca nigdje i nikada nemaju šanse. Mi smo već počeli sa prilagođavanjem. Evo, vidjeli ste novi znak. Znači, promijenili smo znak. Evo, tu je kod mene, znači iza mene. Preuzimamo neke njihove nastavne programe već. Biće njihovi profesori na UDG-u, prepis sa UDG-a na Arizona State ili na neki od ovih univerziteta koji su u mreži, ide bez ikakvih administrativnih prepreka. Postepeno idemo prema zajedničkoj diplomi. Mogu se upisati već sada postdiplomske studije bez prepreka. Možete ovdje studirati 2 godine, nastaviti 3. tamo.
ovdje završiti, tamo nastaviti postdiplomske studije bez bilo kakvih prepreka i tako dalje i tako dalje. Ja vam samo skrećem pažnju da pomjerite fokus svoje pažnje sa provincije na globalnu scenu. Promijeni perspektivu. Ne gledaj sve što je iza ćoška. Digni se na globalni nivo. Vi ste ta generacija. Vaš život će to od vas tražiti. Vaša djeca će to tražiti od vas. To sada odlučujete. Vaša životna šansa je da igrate na globalnom tržištu. To je vaša šansa. A globalna tržišta su, na primjer, i međunarodne kompanije koje su u Crnoj Gori. One sve više traže naše studente. Ne plašite se tih međunarodnih izazova. Budite sigurni. Ovu grupu, kao što je ova vaša ovdje, teško da imate i u Italiji, ni u Francuskoj, ni u Americi. Teško da imamo takvu grupu. Bolji ste od odgovarajuće grupe njihove. U to sam siguran, znam, iskustveno. Ali gdje se mi gubimo? Gdje se vi gubite? Gubite se kad završite fakultete i idete u provinciju. I provincijalno razmišljate. Plašite se. Problem je što mi sami sebe podcenjujemo. Što mislimo da tamo u svijetu žive samo genijalci. Nije tako. Imamo li neke sportiste naše? Imaju li oni osvajali neke medalje na svjetskom tržištu? Da li su kompetentni na svjetskom tržištu? Da, jesu. A zašto ne možete vi da budete u vašoj struci? Zašto? Zato normalno što neće niko da vam donese medalju. Morate dobro da se oznovite da bi je zaradili. Mi na UDG upravo kroz ovu međunarodnu otvorenost stvaramo vjeru da možete i vi biti globalni igrači. Ta sposobnost, to samopouzdanje se stiče tokom studija. I nas često kritikuju kako su naši studenti suviše samouvjereni, previše su skloni inovacijama, stalno nešto inoviraju, stalno neke promjene. I ja pravo da vam kažem, kad mi tu kritiku iznesu, ja uživam. Uživam. Stvarno da te kritikuje neko što si inovativan, da te kritikuje neko što si pun inicijative, da te neko kritikuje što si pun nekih novih kreacija, pa to je fantazija. To je odlično. Saradnja sa Arizonom ti otvara okean mogućnosti. Naravno, za svako postignuće, za stvaranje bilo čega u životu potrebna je smjelost. Svako postignuće potiče iz smjelosti. Potrebna je iskrenost u odgovoru na pitanje ko sam ja, šta želim od svog života. Iskoristite ove prilike. Vi svi želite da studirate u inostranstvu, a inostranstvo vam je došlo ispred kuće. Za mene će biti ova saradnja uspješna samo ako, na primjer, dvoje od vas, najmanje dvoje u stvari, od vas, negdje oko 2033. godine odbrani doktorsku tezu na Arizona State University. Odnosno, ako ovih 20 godina proizvedemo makar 30 doktora nauka po kriterijuma Arizona State University i američkih univerziteta, istina, očekujemo nekih 15-20 iz Kine, iz Europe i tako dalje. Naša orijentacija je da pomognemo onim najboljim, onima koji žele svjetsku klasu. A među vama ima takvih. Naravno, da pomognemo i svima onima koji žele da iskoriste sve mogućnosti koje pruža Arizona State University. Znam da se već u sebe pitate, ili ćete se pitati, zar ja to mogu? Neke će od vas da strah ubije, da odmah odustanete. Budite bre hrabri. Budite smjeli. Stvorite nešto u životu. Vodite svoj dostojanstven život. Ne dozvolite da ikada zavisite od drugoga, da živite od pomoći i na pomoći od drugih. I za sva vremena zapamtite, ruka koja prima uvijek je ispod ruke koja daje. Ruka koja prima uvijek je ispod ruke koja daje. To znači da je u podređenom položaju. To izbjegavajte. Saradnja sa ASU, to je jedan novi početak UDG-a. Imao sam, moram da kažem, težu odluku da prihvatimo rizik ovog partnerstva, su obaveze ogromne, nego kod osnivanja samog UDG-a. Naravno, sve traži naporan rad i ulaganje traži posvećenost. Ali da se prisjetimo Njegoša i da ga malo parafraziram. Udar nađe iskru u kamenu, bez njega bi u kamenu očajala.
UDG Asu nađe talenat u tebi, bez njih bi se u tebi osušio. Udar nađe iskru u kamenu, bez njega bi u kamenu očajala. UDG Asu nađu talenat u tebi, bez njih bi se u tebi osušio. Naša sadašnja međunarodna mreža, posebno partnerstvo s Arizonom, nas vodi na globalnu svjetsku pozornicu. Sve više nas ispunjava jedna velika misao jednog od najinteligentnijih, najmudrijih izdanaka Homo sapiensa, Zaratustre, koji je kazao: uzmognimo se da budemo sa onima koji mijenjaju svijet. Uzmognimo se da budemo sa onima koji mijenjaju svijet. UDG više nije onaj privatni univerzitet, mali privatni univerzitet iz sela Donja Gorica, već je to danas univerzitet koji u mreži svjetskih univerziteta igra na globalnoj svjetskoj pozornici. Sve smo to uspjeli za manje od 15 godina, ali posvećeni radom, velikom borbom na globalnom tržištu gdje duvaju veoma opasni vjetrovi. Za 2 dana smo na jednom važnom skupu u Arizoni, gdje sam pozvan da učestvujem u raspravi o globalnom univerzitetu budućnosti. Mislim da možemo dati doprinos toj raspravi bez obzira na prisustvo poznatih svjetskih univerziteta. Prepoznali su nas, sada moramo puno raditi, još puno više nego i do sada, da na toj globalnoj sceni, na toj globalnoj pozornici ostanemo. I ja sutra sa ove letnje pozornice idem na globalnu svjetsku pozornicu u Arizonu. Siguran sam da će i mnogi od vas sa ove ljetnje pozornice zaigrati na globalnoj svjetskoj pozornici. Ja vam to iskreno želim, u spremnosti UDG-a da vam u tome pomognem. Još jedan put, hvala što ste me saslušali, što ste došli na naše manifestacije. Želim vam puno sreće i uspjeha u životu. Živjeli!